खुरुमजरी ISTV की पाव यंगमिरबा पुनमपु ताराम ओक्सरी हौज अहनबदा मरुबा पाव सिंगमी तमी नुंगसिनना अपनबा सकतम कनमिनदुना हिंगमिनबगी वाखल नतना अतोप वाफम अमता UCM नि याबा ngamloi हाइख्रे नेशनल प्रेस डे पांगथोपगा लोइना स्टेट जर्नलिस्ट अवार्ड लिसिंगनि तारानि थोय यंथोख्रे अमसुंग हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की खोंजंग कांसिलकदौरी हौजिक मपुंग पाव सिंगमी तमी नुंगसिनना अपनबा सकतम कनमिनदुना हिंगमिनबगी वाखल नतना अतोप वाफम अमता याबा ngamloi हाइना ngasi lamphela leiba UCM की ऑफिस पांगथोपा पाउमिस ngona bamada UCM की प्रेसिडेंट नबसंदन हाइख्रे मांगना मखाताना स्टेट असगी तांपाकी मफमदा लेरिबा मियुसिंगदा लुप खरना आरानबा मराल सिबगी थबक सथब यावरिबसी लाइबक तिबनी सिंग एरियादा साको थौरांगी ममी ताबु वाटली हाइबसी भारत सरकार अमसुंग मणिपुर सरकारना करी तौबनो हाइबदो कांगलुप खुदिमकना फमिनदुना खांगदोक मिननबा मथौ ताई लुप खुदिमक की अपामसिंग पुनः फमिनदुना खनन नैनमिनबा अमदी प्रजागी याफगदबा थबक तौमिनबना UCM ना पामी आइखोई मसेल नुंसी सानना लेमिननबा होनमी लेमिननबा होनस मिनसी हाइना फोंगदोखी UNC अमसुंग कुकी स्टेट डिमांड कमिटी अनिना सिंगी नागा अमसुंग कुकी ताबल लमसिंगदा मणिपुर सरकारना डेवलपमेंट अमदी अतै हिरम कयादा ममी तादबा लेरि हाइबसी UCM नसु यानिंगे वाफम अदुना तोखाइबा लेंगा नत्रगना तोखाइबा स्टेट अमगी डिमांडना आइखोई मसलगी मरक्ता नुसी सानबगी मरी थदनिंगाई ओइबा अमदी खना सैनबा तवनिंगदि हाइना UCM की प्रेसिडेंट नबसनना मखाताना फोंगदुखी United Naga Council amasung Kuki State Demand Committee anina chingi lamsingda Kuki taba lamdam singda amadi Naga taba lamdam singda Manipur government ki chakut lambi amadi tongan tongan hiram kaya mukta administration ki beg leiba amadi chakut mami ta da baduna maram orakanda makoi ki oba alternative alternative arrangement amadi Kuki State ki oba demand ka tawli base masi UCM na hygiene libati चुमे UNC अमसुंग कुकी स्टेट डिमांड कमिटी ना चिंगी मफम सिंग चाकोटपगी ममी ताद्रे अमदी यामना शॉर्टना लेरे हाबसे UCM नसु याजब वाफम अमनी अमदी तराम ओक्सनिंगी तोबुतबो हारिबा वाफम अदुदा युफम ओइरकांदा अकोगी चही लिसांग सिटना निसिंग बथोक चिंगै मतमदगी हौना नुसी चानना लेमिनारकलबा मणिपुरी सिंगी मरक्ता चिंग मसुम तमना खुदा मिनरी पुरुप सिंगी मरक्ता तोखाइबा लेंगा नत्रगना तोखाइबा स्टेट असिना मरम ओरकांदा कोगी नुसी चानबगी मरी थदतनिंगाई ओइबा लोइना लोइना कोइ मसिंगनि मरक्ता खनाबा चैनाबा यानादबा मुंगनाबा ओइबा वाफम सिंग से मसिदी तहनजनिंगदे हाबु वाफम सि UCM की मार्केटगी थमजरी नेशनल प्रेस डे थौरम पांगथोपगा लोइना स्टेट जर्नलिस्ट अवार्ड लिसिंगनि तारानि थोय यंथोख्रे डायरेक्टोरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन DIP ना सिंदना मणिपुर प्रेस लता पांगथोकिबा थौरम अदुदा IPA की पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी के मेघचंद्रा आमजू की प्रेसिडेंट MOB अमसुंग IPA के कमिश्नर L लाखेरसु सरुयाखी ngasi ki thorum aduga mari lenana freedom of media haiba topic ta seminar masu pangthoki sahi gi oina best editor award ta Imphal Free Press ki Pradip Fanjobam real reporting da pongnafam pausegi P Bisokanta science and technology da pongnafam Yuranjit Angom women's and salgida Sangai Express ki Sapam Aruna best sports journalist da Huelam Paugi ke Rishikesh best parliamentary reporting da Sanaleba ki Krishna Mohan best health and hygiene reporting da na Irei Paki ke Bedijita Piduna ikai konaba utke थौरंग मरी लेना IPA के कमिश्नर L लाखेरना फोंदोखिबदा डेमोक्रेसी सत्पा लेबाक अमदा हेन मरु ओइना मणिपुर गुम स्टेट अमदा मीडिया की रोल यामना चावी हाइखि आमजुगी प्रेसिडेंट MOB ना मणिपुर दा पाउमिसिना खुदोंग थिबा कया की मरक्ता मथौ पांगथोक सरबसु पाउमिसिंगना अवाना खुदोंग सादबा कया थेंगनरी भारत की अतई स्टेट सिंगदा पाउमिसिंग साखोननबा मसुंग अवार्ड के दमक सेंथंग साउना खाक्तुन थमलबसु मणिपुर दि यामना पी खोंजेल थोपंगमदब सिंगी खोंजेल नि हाइना लौनरिबा मीडिया असि मणिपुरदि फिबम यामना सादरे मणिपुरदि पाउमी सिंग सांग नाइन तोलो पिबिदबा मसुंग मरम सादना लौथोकपिबा कयासो थोकले पाउमी सिंग अफब थबक कया तौजरबसु मखोगी साखोनबगी थबकति इउ उबा फंगद्रे अमरोमदा IPA की पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी मेघचंद्रना मीडिया ना प्रजा अमसुंग सरकारनि की मरक्ता पाउ फाउदोकननबा असोबा मरम ओइरी सरकारना लौखलिबा अफबा साखो थौरांगी थबक सिंग मीडिया ना निथिजन फोंदोक्त्रबदी कैदौनुंदा प्रजा सिंगदा खंगनबा ngamloi
DIPR na Manipur Sarkar na paikaliba tabok tarum kaya Brazil sinda kangan bada mateng oiri hayreduna Department asibu hena mapung fahananaba darkar oiri fongdoki. Aikoi ki laiba lanai press adagi media ki sinawsing am sungbo mendi laiba DIPR di hat sungbo machinery me am singa si aikoi basi standard tang pravadi aikoi ki even if aikoi ki government is now one scheme adi yamna aikoi ki line basiki adagi aikoi ki rural area ki asum friendly way scheme program ya fakila basu bada singa khangdom travadi labor scheme me am singa do aikoi kusne effectively aikoi program me am singa paikong ngoi hena ina ai hamjani Manipur gi oiba High Court ama laigaduri basida Manipur gi oiba mioi singbu just ohen gadabani haina High Court ba association satkiba nabe matang taretagi court sangdabagi khongjang sataduna lakibadu mai level singna positive oiba wafum amata khangalaktabadagi hena kanba khongjang sangsinna sem sakre ngasi ISTV news na High Court ba association gi executive member khaidem manik unabada mai level singna just hapagi matangda sathakliba thabak ase Manipur gi just oiba yaraba mioi singbu hanthana yengbane association gi davi asi phangnanaba miyamga loinana hena kanba khongjang sangsilagani haikre. By Government of India or the Government of Manipur, Chief Justice of India, Chief Justice of the present Guwahati High Court, asina tuminu legacy kari genosi. Ukil sina ko changdarna nabe matare tekina hoji ko changchalakpa mitara ni sujila aba mapantara ni sujila aba si bawda kari gumangta state government na aduga Chief Justice of Guwahati High Court na adu Government of India na aduga India ki Chief Justice na tumina legacy kari geno why aikoi da tawriba treatment se yamna hanthaba thakta second class treatment on tawba step motherly treatment tawrite machi in the larger interest of India in the larger interest of the people of Manipur achide yamna achoba kaiba amane aduna aikoi na ukil singna strike tawdana isagi oijaba thadoktana prajagi damukta tawbasida tuminna sum yengthoktana leiba taragadi Association gi President K Kumar Jitna Davi Singh Siki Matangda Amu Hana Khanaduna Warif Kaya Laure Nabe Magita Mapandasu Manipur gi Governor gi Khutangda United Progressive Alliance UPA gi Sia Fasan Sonia Gandhi Prime Minister Dr. Manmohan Singh amasung Law and Justice Minister da Davi Singh Siki Matangda Warul Singh Thakre Association Taliba Davi Singh Siki Matangda Delegate Kambu Ama Chatlagane Association Liba Kongjang Singda Miyamna Mateng Pangbi Haiki Manipur government also ekoi press tawjari kan demand chi ekoi government of India tak nabi hairi loina na Delhi da chana basem sare Delhi da ekoi honorable law minister honorable prime minister as well as chairperson madam Sonia ji da ekoi chalaga ekoi sumai tawduna Manipur ga high court ningalagadi Manipur gi mi happy aduga mi sing ado Ate High Court to Bugumna, atop the transfer to Bodomia, atop High Court gi judge Purkoy, Manipur happy with me as Mapanda, atop High Court Hadokoy, Tawodabu, Manipur gi, the little ship machine at the Manipur mean imagine view. Thawal ngasi ID ni singnaba sakti leiba boma mapokhai khre thodo aduda mi aso apandi yaudre thodo singasi upum mapalom tab adwaida thawal leiba NRL pamgi manaka thoki bane ISTV news da phama pawgi matung ina Assam Rifles ki gari kambu amana mafam adu hek lanthoki baga bom adu pokhai rakhi bane hairi police ki phama pawgi matung ina sakhangdaba singna bom adu Assam Rifles ta pokhai handuna attack tawna ba honaba oiramba yai hairi ngasi pokhai ki ba bom asi KG ama makhairom oigani haina bom expert singna fongdoki ningsing bayai thawal mai kai da handak yamna toina bom pokhai bagi thawdo thoki ba leikrabani Kasampata Naunasariba, Directorate of Information and Public Relations, DIPR gi building is somewhat Sagaliba Singasi, IPR gi Parliamentary Secretary, K Mega Sandramasong, DIPR gi Official Singh Yang Sinkre. Ground floor gi Saruk Singh, Ningtin Luisin by Yabak Him the Ledabasu, Atay Saruk Singh Didi, Awar Pakaya, Tengaraki. Lakliba January, Taf Hobaki Manungda, ground floor gi Saruk Singh Luis Lagadi, DIPR gi office, Hongzin Bahuragani. Mars Taf Hobaki Manungda, complex Asi, Mavung Fan Luisinaba, Pandam Tamli Hairi. Project Naunasariba, DIPR gi office, city partly, ground floor, police housing, Canona.
पुलिस हाउसिंग लौखटपनी मसीगिजे हुजिक कोई पार्टली मसी जनवरी बुमनुंगदा ग्राउंड फ्लोर से संगारगा सिनबंग गमगनी हाइना कोई आशा तौरी लोनना मसीगी विदिन दिस करेंट ईयर बिफोर मार्च कोई लेना होल मसी साबा लोइसलगा पीबा गमनग होनगनी मरक से कोई की लेरिबा सिगी क्वालिटी सी आई थिंक इट इज वेरी गुड अदगी कंट्रैक्टर ना फजना कोई तौरी कोई जनवरी ग्राउंड फ्लोर से संगारगा पार्टी यूज तौर पीर नेशनल हाईवे नंबर 37 इम्फाल जिरीबाम की वाहिमम लेकाइदगी ओरिएंटल कॉलेज फाउबगी लंबी की कोयलास थाबा नाकल हौरमलगा हौजिक मखा थाबगी थबक सथरखिद्रे महिलेबसिंगना मियाम की अवाब येंगलगा अथुब मतमद लंबी मतेक असे कोयलास थाबा लोइसिनबिनबा महिलेबसिंग की पुनिंग सिंगसिलकली